imate možda neku knjigu za posuditi, dobro za pročitati? Pa, imamo nešto, već dugo. Već dugo nitko nije posudio ovo. Želite? Pa može, hvala vam. Ok, mi je knjiga bila na glavi. Nemojte! Ne, samo da knjige! Koja je tu? Idem vidjeti. Sad ću da svoje knjige! Gdje su knjige? Tu su knjige! Osmobreknite se, idemo po knjige. Kao ove, a? Kao ove! Ne, samo ne knjige! Mrkni se od tih knjiga, prižgali boga i tebe knjige! Uzimajte knjige! Gospode, ste vidjeli ovu organizaciju? Uzimajte knjige! Čekaj, pa ovo je Fahrenheit. Ja sam ušao u njega! Daj mi ćeš ti vidjeti, daj mi ti kapetane. Koja? Idemo mi s time. Viši tu! Stani tu! Daj ga priđi! Diži se! Idemo! Ajmo! Idemo! Ajmo. Oči, stani, idemo! Diži se, ajde! Idemo! Idemo! Samo šido ti ovo. Tu sam. Sad ćeš vidjeti ovo. Tu stoj. Samo šido ovo. Viš ovo? Nema više. Gotovo je. Mati montak. Prižgi to. Naravno kapetane, sad ću biti. Nej! Sad ćeš ti vidjeti kaj znači kuriti. Ne, moje knjige. Koje ne, daj šuti. Je lijepo, a? Lijepo, a? Kaj ti tu radiš? Hoćeš i ti ovdje, a? Ne, Ajmo! ne, Dođi sim! ne, Ajmo! ne, Ajmo! ne! Idemo! Gdje si krenuo? Gdje si krenuo, a? Gdje si krenuo? Gdje si krenuo? Idemo tam. Idemo Ne. tam. Ne. Idemo tam. Ne. Sad ti ideš u vatru. Sam ja to stavio. Joj.